Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst Chiyane. Yeah, of course namhlanje ta khela incident of course nga humelela ka Malamulele ya kokwani, and then from there ta tlhelela of course hi prophecy yi nga ndliwa mayelana na artist yo duma kwala ka Xigaza kwalawa. So of course hi ta sungula hi video yeah hi ka Malamulele very a hi vekele va isa lava ba mukhalabye lawa as you've seen of course loko hi hlakwana na swona of course va kombisa ku mukhalabye a biwa hi timpama eka Malamulele Masingita crossing va beriwa ku va va tsakamisele ejaratini ra mall as you can see kwala. So before swo tala obviously guys it's very wrong, leswi nga humelela it's very wrong. Tanihileswi hi talk of course as Vatsonga ku ri hi vanhu lava nga na nhlonipho, so swi fika swi hlamarisa nyana ku munhu loyi a hleketaka kahle abyongweni a nga tikuma a bele kokwani hi mpama hi ndlela liya, swi hlamarisa swi raise so many questions. And loko hi languta ka swi komba ku a ri sungula munhu loyi a kha swi endla, loko a za swi endla zi swi fika na ka kokwani it means a ku ri khale nyana a kha ri abusive kwale ntirho wa yena kwale wa vu-security. Ma yona mhaka leyiwa swo swi nga ri ku twaleni. Yes, even if now very u kombisa ku munhu i fika obviously a nga tsakamiseli laha i nge ku tekiwe a different approach loko ri va fayiniwa kunene, hayi ku va a fika a kumeka a va ba hi mpamu. A swi hlangani guys, a swi hlangani. At least if maybe ku va a youngster mana kwa swi justifyeke ngopfu but a swi ta antswa nyana, but munhu nkulukumba ngopfu i fika u n'wi tlhava hi mpamu hi ndlela liya a swi tshamisekanga guys, a swi tshamisekanga. Emudeni makumu xi tlhe xi ku tsutsumani vanhu va le ku ri le mintirho munhu i busy no va abusive just like that. Yes, of course kokwani va va wrong of course va va tsakamisele ndzeni ka jarata. Hi nge ti hi ta tisa more factors ku maybe kumbexana va khomekile or anything, ho vula ku va fika va boha hi mpama hi ndlela leswi va swi ri wrong. So mhaka kho yi fambisa ku yini Master T? Ana hima of course ni vona ku famba swi ya kwini because a ha ri update ni rockets la, so vi ya kombisa ku hoyu security ri yimisiwa entirhweni hi ku mbetela mukhalabye eMalamulele crossing. Va Masingita group of companies va humesa statement hikwalaho ka mhangu ya le ka Malamulele crossing ya ku biwa ka mukhalabye hi ma-security. Security leri hehliwaka ri yimisiwa entirhweni hikwala sweswi leswi of course nga fika kombisa swona. So ya hi nga vula tani ku wa cancel Masingita crossing for leswi va nga swi endla. Ya hi ku loko hi languta statement lexi swandla swi nga vona kahle fonini of course a swi vona kwala of course va kombisile va aware of course hi incident leyi nga humelela stuff like ka property ya vona and va ri ku investigate. Va kombisa ku Masingita group of companies of course a va tolerate violence, any form of violence of course. Va ku through internal processes the staff member involved has been suspended pending the outcome of the investigation underway. So va ri ku investigating sweswi ku leswi va vulaka swona vona, and then va ta vona ku the outcome ta va fambisa ku yini and stuff like that. And vona vanhu vo tala swinene va kwate strong ehansi ka video kha kombisa loko a ku ri kokwa vona misa lowa security a ta ti vone kha kombisa ku va ta n'wi landza street va ta va tlhe va tsakamisela kwale a kha wa vona. Ni vone vanhu vo tala ngopfu kha va tsala statement to hambanahambana about that matter. So swi wrong. The man must trend lava n'wi tivaku okay the man must trend. So leswo hayi mi nga commenta below mi hlamusela mavonelo ya n'wina ku mi yi vonisa ku yini mhaka leyo i mhaka yo tika swinene. Mhaka yo tika swinene leyi nga fika yi humelela laha ku ri yi tlhe boha hi mpama yi tlhe a tlhela ku tsutsumana. Munhu nkulukumba ngopfu lava va fita ku va ba yena no va ba yena misa lo. Yes. And then of course hi ta ka video clip ya prophetess Angel yi nga ku trendela swinene. I was like Master T ku ndeka yini ni ku swi vona swi kha swi postiwa na le ka Facebook, what's happening? I was like okay, let's come and see what's happening hi kota ku analyze. So hi pfuleni hi twa hi ta vona ku endleka yini kahle la yeah with the video clip vele le video ko leyi nga na 40,000 views here. Okay. Shalom. People of God, I hope you are good.
This is Prophetess Angel. So I want to share a message that the Lord has been ministering to me. So it has been taking place for a very long time now. So I saw a very famous man. And this is Xitsonga artist. I saw this man passing away. A very famous. Phela swi hambana ku na famous and very famous. It's two different things. It's two different things. Famous, yeah, hi nga yi vula ku ya swi nga swi hela kwala ka xigasa ntsena, but once ku va ku ri very famous swi loko artist leyi vulavula ku yona la yi nga va yi break the boundaries, yi huma like yi tiveka even nationally. Ku ya loko hi kha hi yingisela this prophecy, so hi vheta hi swi hleketela ku hi prophecy leyi ku nga kha ku vuriwa mani, vita a ri vuliwangi, but ku hi leswi hi yingiselaka swona this prophecy, ku hi leswi swi vurisiwaka swona kwala swa twala ku hi yona prophecy leyi ku nga kha ku vuriwa mani. And swi simple ngopfu vo Master Tilo hi nga kota ku va hi haka prophecy leyi loko yo fika yi va yi ri incorrect, because swa hambana. A very famous na a famous is two different things. It's more like rich and wealth. It's two different things. And then the Lord said to me that it is not because of man-made, it is not because of sickness, but the way I saw it in the spiritual realm, his assignment is complete. His assignment is finished on earth. And I saw the man going to be with the Lord. It is not going to be easy for a lot of people, most especially those who are coming from Giyani, Malamulele, that side. Obviously, a lot of people will be crying concerning this, because this is a man that has been, that played a very big role in giving us songs, nice songs, since we were young. Since we were young. So that is the thing, very famous exigazini, very famous. Thing around Malamulele or Giyani, we know them. It's few of them. I think na 5 very famous. No chago ku 2 mara I think na 5 ngurantisa. I think 5. I don't think I think na 5. Very famous. Very famous. Kungari just famous. I think na 5. So okay. So the time for this man to go home has actually arrived. Oh, and it's very, very important to go in a gender. It's a male. It's a man. So you need to prepare for that. Do not accuse anyone concerning this. Do not accuse anyone. His time actually arrived. His time actually arrived. So kuna duration still ka the prophecy. Leswi swi ndla ku hi question ku swi nga ze swi endle na ku maybe ko va a guesswork, because sweswi ni 2025 swo hambi swo humele 2026 or 2027 prophecy leyi still ta yi ri correct, because a yi vulanga exact time frame. Yi vula ku nkarhi wu fikile, ku va nkarhi wu fikile a swi vuli ku it's exact 2025, ku nga va 2026 or 2027 or 2028. So ni twina ku this prophecy yi na vumba xikarhi loko ni yi langutisile hi ku vona ka mina. Yi na a level ya ku vumba, a yi na time frame. Loko ku ri himpela swi huma ka xikwembu, loko xikwembu xi nga tsandza ku no vula xiku hayi ya before n'hweti ya so na so na so or something. So a ni tivi and then fike hi teka keyword ya very famous and famous. Yeah. His assignment on earth is complete, and I saw him passing away to be with the Lord. Amen. Glory be to God. So thank you so much for listening. We heard. Swa twala. Mara still as Master Tim na vuya kwala ka guesswork hi ku vona ka mina. Leswi swi ni ta ku ndzeni vula so it's because ni kha ni languta na another prophecy va nga fika va yi endla la about charisma ni nge yi pfuli leyi. About the risimu va fotsa ku kombisa ku charisma yi ta tsema lembe hi risimu ra Choc Slam. During that period then kha ni cheka i nkarhi lowu a ku ri ku votiweni, and the charisma a va a ri ku wineni, a ni kha ni swi landzelela, a va kha ri ku wineni ka SABC la ku hi ti-votes va ku Choc Slam hi yona yi fike yi tsema lembe. So this type of prophecy
in order for it to be genuine, guys, I figure yi endliwe loko risimu ra charisma ri kha ri huma hi ku la endliwe hi November la a swi kha swi tiva i swilo leswi ri ku tivekini ku na Chokes lama hi nga tsema lembe ku ri ku votiweni hikwalaho like in overall a ri henhla ngopfu inani charisma laha. So I feel like I don't know ku fana risimu ra charisma leri loko video leyi ya kala endliwa leyi yi endliwe hi November a ku ri khale ngo se ku kha ku voteriwa risimu ra lembe and the charisma in overall a voteriwa swinene vanhu va ku ri swi rhandzeni swinene. So in order for the profits to fana letiwani ku va ti ri genuine hi fike hi languta na time frame laha ku va ku profitiwe hi xiswona. So since risimu leri ra Chokes lembe laha a ri hume hi May of 2022 a swi ta swi make sense prophecy yi hume khale way before ku huma na swa ti-votes maybe around June kwahala before ku voteriwa risimu ro tsema lembe because na loko ni kha ni yingisela this prophecy a ku kombisiwa na ti-remarks to fana leti. But at the same time, I saw people that are working from the inside as if they were busy arguing, fighting against this song not to be the song of the year. And then the Lord said to me that begin to rise, begin to join hands in prayer and pray for this artist, young artist from the Limpopo, Charisma. So Charisma, as we are watching this video, I want you to know about this. God said to me that I must tell you that Chokes Lema song, it is going to be the song of the year. But at the same time, I saw people that are going to rise and begin to fight against that song. And then the Lord said to me that if we can pray and join hands in the realms of the Spirit, that song will be the song of the year. Trick. So the trick here is even if risimu ra Chokes Lema a ri nga vangi song of the year, very a swona kha ri voteriwa, this prophecy could have still been correct. Defense a yi ta ku swi la ku vanhu a va khongelangi enough for the song to be the song of the year. And again loko hi kha hi swi vona swi fambisana swilo swa Xikwembu like ku hava ku this prophecy yi huma ka Xikwembu. I'm telling you guys, a swi fambisana na Xikwembu. Xikwembu a xi na mhaka na secular music. God does not care about secular music. Loko ku ri ku risimu ra gospel, yes ya swi twalanyana loko a endla swa gospel charisma. So a swilo swa gospel a swi promote Xikwembu. So I have my own questions, hence na hi sweswi wona ni nga ku vuleni ku I have so many questions about that prophecy liya ya ku lova ka artist. Like naswona a ni voni swi kha swi make sense ku Xikwembu xi nga fika xi humesa that type of prophecy for what good reason, for what benefit. Ko mavonele ya mina leswi ni swi vonisaka swona hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe. Mzala kunjani n'wana sesi langute mzala endzhaku ka minete i fona ka foni leyi n'wana eka leyi ni fonela ku yona i ni foni eka leyi n'wana sesi i fika i vula timhaka to ku na mizwa n'wana kusukela ku la mi tshama koho then mi ni tata ni ku ni ta ku solve ka mhaka vengi vuli ku va ta ku ta na mina mzala na a ni sukela swa tinyimpi ve nge swi ngheni and then wa foni vula sweswo we a ni nsati wa mina n'wi tiva luya we wa foni vula sweswo mzala hi ku mizwa ro wa kusukela and then mi ni ta kota ku huma ni lava ya ku yi hlangelexiyani swi wini mzala phe pfuka ni xi dina hi Saturday wa ni twisisa so ndla na sweswo n'wana sesi I owe you big time. I will make it up to you mzala wa ni tiva musi wa swi tiva n'wana sesi so chuna dayide hi n'wana sesi mina wena minete wa fona nga miss sweswi wa loko ni dropani sharp n'wana sesi.